ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри навбати барномаи тиловатии ахбори аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахсус сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии артиши миллӣ бо вуҷуди вазъи номусоиди ҳарбию сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар кишвар ба сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ, бунёди инфрасохтори зарурӣ, таҷҳизонидани қисмҳои ҳарбӣ, пуррагардонии сафҳои артиш бо афсарони касбию кадрҳои баландихтисоси низомӣ ва баландбардоштани омодагии ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамоянд. дар ҳамин замина имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳалли будубоши хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ва тайёрии ҷангии қисму воҳидҳои низомии ин сохтор дар ҳудуди ноҳияҳои 5 ва Мир Саид Али Ҳамадонии гарнизони Хатлон ташриф оварданд. гузориши хабарнигорони мо. 16 июли соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо маҳалли будубоши хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ ва тайёрии ҷангии қисму воҳидҳои низомии ин сохтор дар ҳудуди ноҳияҳои 5 ва Мир Саид Али Ҳамадонии гарнизони Хатлон шинос гардида, бо ҳайати захираҳои сафарбарии минтақаи мудофиаи ҳудудии вилоят як қатор суҳбату вохӯриҳо анҷом доданд. Боздиди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз пойгоҳи отряди сарҳадии ҳудуди ноҳияи 5 вилояти Хатлон оғоз гардид. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маркази баргузории чорабинӣ ки дар он зиёда аз 2000 нафар ҳайати шахсии ҷузъу томҳои сарҳадӣ ва захираҳои сафарбарӣ саф кашида буданд, ташриф оварданд. ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардори отряди сарҳадии 5 подполковник Дониёр Файзуллозода оид ба омодагии ҷузъу томҳо гузориш дод. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҳайати шахсӣ оид ба комёбиву дастовардҳои беназири истиқлоли давлатӣ, инчунин таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, вазъи имрӯзаи сарҳади давлатӣ ва омодабошии ҷангии ҷузъу томҳо суханронӣ карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ҳамаи афсарону сарбозонро ки марзу буми давлати соҳибистиқлоламон, амнияти давлату ҷомеа ва зиндагии осоиштаи мардуми Тоҷикистонро содиқона ҳимоя карда истодаанд, ба ифтихори ҷашни дар пешистодаи 30-солагии истиқлоли давлатӣ табрик гуфтанд. ضمن سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که والاترین معیار وطنداری و وطندوستی رسیدن به قدر وطن، ملت و دولت صاحب استقلال با جا آوردن خدمت وطن و حفظ مرز و بوم آن میباشد. با قناعتمندی ذکر گردید که دولت تاجیکستان و مردم تاجیک در سیمای حیات شخصی قوه‌های مسلح از جمله خشون‌های سرحدی و مقامات حفظ حقوق حامیان با اعتماد و محافظان فداکار وطن محبوب خود را می‌بینند. وابسته به اوضاع کنونی دولت همسایه افغانستان، پرزیدنت مملکت تاکید داشتند که حفظ سرحد دولتی تاجیکستان با این دولت همجوار نه تنها برای امنیت کشور ما، بلکه در تأمین بخطری کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و گذشته از این اتحاد اروپا اهمیت مخصوص دارد. امروزها اوضاع حربی و سیاسی کشور با ما همسایه جمهوری اسلامی افغانستان از جمله ولایت‌های بلخ، قندوز، تخار و بدخشان که با جمهوری تاجیکستان همسرحدند نهایت مرکب میباشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که وضع امروزه منطقه و جهان از هر یک خدمتچی حربی قوه‌های مسلح و مخصوصاً از افسران و سربازان سرحدبان هوشیاری و زیرکی دائمی، مسئولیت بلند و آماده باشی همیشگی را تقاضا می نماید. حفظ سرحد دولتی تاجیکستان با افغانستان نه تنها برای امنیت کشور ما بلکه در تأمین بی‌خطری کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و گذشته از این اتحاد اروپا خصوصا وابسته به وضع کنونی این کشور اهمیت مخصوص دارد.
дар охири суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки ҳар як афсару сарбоз вазифаҳои бисёр мушкилу масъулиятноки ба зиммааш гузоштаи давлат ва халқи Тоҷикистонро минбаъд низ бо ҳисси баланди миллӣ, ҷасорату матонат ва далериву шуҷоат иҷро мекунанд. доимо содиқ бошед нисбат ба ватани худ, давлати худ, миллату халқи азизи худ, маҳбуби худ, давлати Тоҷикистон. سرفرماندهی عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف بعد از انجام سخنرانی با امر سردار اتریاد سرحدی گذشتی نظامی جزء تام‌ها و قوه‌های احتیاطی آغاز گردید. در گذشت نظامی خدمتچیان حربی ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات و قوه‌های احتیاطی یا خود ذخیره‌های سفربری منطقه مدافع حدودی که شماره عمومی آنها در مجموع بیش از 2000 نفر را تشکیل می‌دهد اشتراک نمودند. برابر شو نظام با مارش تنتنوی موفقی روتا یکم روبرو دیگران براست گرد در مسافه یک صف بند توجه براست با قدم مارش
ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии артиши миллӣ бо вуҷуди вазъи номусоиди ҳарбию сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар кишвар ба сохтори ташкилию штатӣ, таъминоти моддию техникӣ, бунёди инфрасохтори зарурӣ, таҷҳизонидани қисмҳои ҳарбӣ, пуррагардонии сафҳои артиш бо афсарони касбию кадрҳои баландихтисоси низомӣ ва баландбардоштани омодагии ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамоянд. зеро артиш ё худ қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон барои ҳар як кишвари соҳибистиқлол кафили бехатарӣ ва таъминкунандаи ҳаёти осоиштаи мардуми он ба ҳисоб меравад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати захираҳои сафарбарӣ суҳбат доир намуданд. зимни суҳбат бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати қувваҳои эҳтиётӣ изҳор доштанд ки чун захираҳои сафарбарӣ барои ҳимояи ҳар зарра хоки поки ватан доим тайёранд ва дар ҳама гуна вазъият бо гирифтани аввалин бонги хатар дар ҳамоҳангӣ бо қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба хотири ҳифзи давлат ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардуми он дар паҳлӯи сарвари ғамхори худ ва халқи шарафманди диёр қарор мегиранд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз вохӯрию суҳбатҳои самимӣ бо афсарону сарбозон ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ бо маҷмӯи мухталифи техникаҳои гуногуни ҳарбӣ ва силоҳу муҳимоти ҷангии ҷузъу томҳои отряд шинос шуданд. зимни шиносоӣ бо вазъи маишиву хизматӣ ва таъминоти ҳайати шахсӣ бо маводи хӯрокворӣ, сару либоси низомӣ ва дигар анвори шайъӣ, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии хоҷагии ёрирасони отряди сарҳадии 5 боздид карданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар тобеати отряди сарҳадии мазкур 4 гектар замини хоҷагии ёрирасон мавҷуд аст, ки ҳайати шахсӣ дар он зироатҳои гуногун киш карда ҳамасола ҳосили хуб ҷамъоварӣ менамоянд. маҳсулоти ба дастомада барои таъмин намудани ҳайати шахсӣ бо озуқаворӣ ва серғизо намудани хӯроки онҳо мусоидат менамояд. бо ҳамин боздиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз отряди сарҳадии 5 вилояти Хатлон ба анҷом расид. боздиди сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазъи тайёрии ҷангии сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон идома ёфт. тибқи ишораи бонги хатар ҳайати шахсии ҷузъу томҳои ҳарбии ин минтақа ки шумораи онҳо беш аз 2000 нафар буд, дар майдони фурудгоҳи ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон бо техникаҳои вазнини зирехпӯши ҳарбӣ ва силоҳу муҳимоти ҳозиразамон саф ороста буданд. баъд аз садо додани суруди миллӣ, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ карданд. муҳтарам генералҳо, афсарон, прапорщикҳо ва сарбозони отряди сарҳадии ҳамадонӣ, бо шукргузорӣ аз истиқлолу озодии давлат, фазои орому осудаи кишвар ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмии мардуми Тоҷикистон ҳамаи шуморо ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистони маҳбубамон самимона табрик мегӯям. ҳамчунин ба шумо фарзандони далеру ғаюри мардуми Тоҷикистон хотирнишон менамоям ки соҳиби марзи муайян будан дар баробари унсурҳое ки чун забони давлатӣ, таърихи пурифтихори бостонӣ ва арзишҳои неки фарҳангӣ аз нишонаҳои муҳимтарини соҳибистиқлолии давлати миллӣ ва давлатдории навини мо суботи сиёсии ҷомеа ва зиндагии осудаи мардум мебошад. вобаста ба ин таъкид менамоям ки амнияти давлат ва ҳаёти осоиштаи шаҳрвандони мамлакат аз сатҳи ҳимояи сарҳадоти он вобастагии мустақим дорад. мо қувваҳои сарҳадиро
سالهای 90 عصر گذشته، یعنی زمان تأسیس دادیم که کشوری عزیزمان در گرداب جنگ تحمیلی شهروندی گرفتار بود و در آن ایام بسیار ناآرام و بی‌ثبات دشمنان ملت و گروه‌های جنایتکار توسط مرز جمهوری اسلامی افغانستان به قلمرو کشور ما اسلحه، مواد مخدر و ادبیات اکستریمیستی وارد نموده و از این مملکت را روز به روز وضع نو مرکب می‌گردانیدند. وضعیت چنان دهشتناک گردیده بود که دولت تاجیکان در آستانه از بین رفتن قرار داشت و به ملت خطر پراکنده شدن تهدید میکرد. چنین شرایط بسیار هلاکتبار و فاجعه آور مراوریت نو انتخاب شده دولت را وادار نمود که در اجلاس تقدیرسازی 16 شورای عالی مملکت اولین ساختار حفظ سرحد بریگاد مخصوص مرزبانی تشکیل نماییم و بعداً آن را به ریاست حفظ سرحد تبدیل داده با گذشت 1.5 سال دیگر یعنی 28 می سال 1994 در ساختار کمیته دولتی امنیت ملی قشون‌های سرحدی را تأسیس دهیم که حالا این سنه تاریخی هر سال روز سرحدبانان تجلیل می‌گردد. یعنی قشون‌های سرحدی نیز مانند دیگر جزء تام‌های قوای مسلح در دوره بسیار حساس و از هر لحاظ مشکلی تاریخی کشورمان به یگان زمینه مادی و تکنیکی تأسیس داده شدند. به عبارت دیگر تأسیس قشون‌های سرحدی که حالا به یک ساختار مجهز و معاصر و نیروی با اعتماد حفظ مرز و بوم مملکت تبدیل یافته است، یکی از رویدادهای مهم در تاریخ دولتداری تاجیکان و از جمله دستاوردهای بزرگ زمان صاحب استقلالی تاجیکستان می باشد. من بعد یعنی در دوره‌ای که حمایت سرحدی بین تاجیکستان و افغانستان پره به دوش قشون‌های سرحدی ما واگذار گردید، افسران و سربازان دلیر این ساختار نظامی در پیشگیری کردن واردشوی گروه‌های متشکل و مسلح جنایی، سلاح، مواد مخدر و دیگر جنایتکاری‌های فراملی خدمت واقعاً تاریخی را انجام دادند. باید گفت که سرحد دولتی میان تاجیکستان و افغانستان نه تنها برای کشور ما بلکه برای کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و اتحاد اروپا همچون منطقه بوفری موقع بسیار مهم دارد. یعنی سرحدبانان ما با حمایت مرزهای دولت تاجیکستان به خطر کشورها و منطقه‌های دیگر دنیا را نیز از خطر و تهدیدهای جهانی معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی حفظ کرده ایستادند. این قسمت سرحد دولتی ما بیش از 1400 کیلومتر را تشکیل کرده اساساً از منطقه و موضع‌های مرکب و دشوارگذر عبارت می باشد. با در نظر داشت اهمیت بزرگ این مسئله، دولت و حکومت تاجیکستان از روزهای نخستین تأسیس یابی قشون‌های سرحدی در سمت فراهم آوردن زمینه‌های ضروری مادی و تکنیکی، تشکل و تکامل دادن ساختار اداره‌کنی جزء تام‌های سرحدبانی، بنیاد و ازنب‌سازی و مجهزگردانی انفراستراکچور سرحدی، اینچنین تربیت متخصصان و کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای زیادی را
عملی نبود. حالا در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت جزء تام‌های قشون‌های سرحدی از هر جهت و پیش از همه از لحاظ تأمینات با کادرهای صاحب اختصاص و تکنیک و تجهیزات حربی به طلبات زمانه مطابق گردانیده شدند و ما این روند را با استفاده از تمام امکانیت‌ها ادامه داده ایستاده‌ایم. در دوران صاحب استقلالی کشور برای تامین نمودن حمایه سرحدی دولتی 3 ریاست منطقوی، 17 اترد سرحدی، 2 اترد تعیینات مخصوص، اسکادریل علاهیده هواپیمایی، 7 کمانداتورای سرحدی، 158 دیدبانگاه سرحدی، 35 نقطه گذرگاه سرحدی، دانشکده عالی سرحدی، گیمنازیای حربی قشون‌های سرحدی با نام وارثان کوروش کبیر، 4 مرکز تعلیمی، 3 گاسپیتال حربی، 5 قسم حربی در سمت تأمینات تکنیکی تأسیس یافته، 187 انشاءات و بناهای یاری رسان بنیاد کرده شده. در برابر این جهت تحکیم حمایه منطقه‌های آسیب پذیر سرحدی دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با دیگر ساختار و مقامات 92 دیدبانگاه سرحدی، صدها کیلومتر راههای نوی ماشینگرد سرحدی و دیگر انشاءات حفظ سرحد بنیاد گردیدند. در این دوره با استفاده از امکانیت‌های داخلی قشون‌های سرحدی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نایه در مجموع 173 انشاءات سرحدی تجدید و از نوسازی گردیده، حالا کارهای ساختمان در 10 انشاءات دیگر با مرام ادامه دارند. حکومت مملکت دایر به تأمینات قشون‌های سرحدی با تکنیک و تجهیزات حربی نیز تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است. ما به تربیت کادرهای جوان و بلندساز حربی و بهتر گردانیدن وضع اجتماعی آنها که یکی از مسائل مهمترین می باشد اعتبار دائمی میدیم. زیرا اقتدار مدافعی و قابلیت جنگی جزء تام‌ها در نوبت اول از سطح کسبیت، دانش و تجربه و مهارت و ملکه کادرهای نظامی وابسته می باشد. در دوران استقلال 2800 نفر جوانان ما از جمله 1500 نفر دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و 1300 نفر دانشکده های عالی خارج کشور را ختم نموده حالا در وظیفه های افسری جزء تام‌های قشون‌های سرحدی صادقانه خدمت کرده ایستادند. امروز در دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی 500 نفر و در مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارج کشور 300 نفر جوانان دیگر ما تحصیل دارند. در دوام چند سال اخیر در نتیجه هوشیاری و زیرکی سرحدبانان جسور اترد سرحدی همدانی و در همکاری با دیگر مقامات حفظ حقوق مملکت زیاده از 25 تن مواد مخدر، 1200 میل سلاح و 6300 عدد مهمات جنگی مصادره کرده شده است. مخصوص یادآور باید شد که در طول سالهای صاحب استقلالی برای برقرارسازی ساخت انسانی، حمایه مرز و بوم کشور، حیات آسوده ساکنان و آرامی و ثبات مملکت، اینچنین هنگام عملیات و محاربه های ضد تروریستی 148 نفر خدمتجان حربی قشون‌های سرحدی جان خود را قربان کردند که مردم شریف تاجیک و دولت و حکومت تاجیکستان نام نیک و جسارت و فداکاری آنها را هرگز
فراموش نخواهند کرد. کارآوریت دولت و حکومت مملکت خدمت صادقانه و زحمت وطن دوستانه خدمتچان حربی قشون‌های سرحدی را همیشه قدردانی می‌کنند. تا امروز 105 نفر آنها برای جسارت و دلیری هنگام حمایت سرحدات با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند. همچنین زیاده از 1600 عائله افسران قشون‌های سرحدی با منزل استقامتی تامین گردیده رهبریت دولت با در نظر داشت خصوصیت‌های مشکل حفظ سرحدی دولتی من بعد نیز برای حل و فصل مسائل اجتماعی حیات شخصی تمام تدبیرهای ضروری را میاندیشد. محترم افسران و سربازان، وضع نهایت مرکب و حساس منطقه و جهان، خصوصا اوضاع افغانستان همسایه، عاقبت‌های منفی روند جهانی شوی، فعال گردیدن گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر گروه‌های جنایتکار فراملی تقاضا می‌نماید که هر یک سرباز افسری با ننگ و ناموس، هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده به خاطر حمایت خاک مقدس وطن عزیزمان وظیفه‌های خدمتی خود را صادقانه و با احساس بلند وطنداری اجرا نماید. هر یک شما که در صف پیشی حفظ سرحد دولتی و ثبات و آرامی ساکنان کشور قرار دارد، باید انتظام حربی را به طور قطعی رعایت نماید. دائم هوشیار و زیرک باشید و نگذارید که گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر عنصرهای جنایتکار فضای آرام و آسوده وطن و زندگی آسایشته مردم شریف تاجیکستان را خلل‌دار سازند. باور دارم که هر پاره خاک تاجیکستان محبوبمان برای تمام گنرال ها و افسران و سربازان عزیز و مقدس می باشد و هر یک نظامی با ننگ و ناموس حفظ کردن آن را برای خود قرض فرزندی و شرف بزرگ می حسابد. بار دیگر همه شما مرزبانان دلیر و شجاع کشور، محافظان مرز و بوم و خاک مقدس وطن عزیزمان را به افتخار 30مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تبریک گفته به هر یک شما در جاده خدمت با شرفتان حمایت مرزهای دولتی، صاحب اختیاری تاجیکان و امنیت ساکنان مملکت اراده متین و برار و کامیابی آرزو می نمایم. همیشه صحتمند و سربلند باشید حامیان دلیر و جسور وطن. افسران و سربازان، بار دیگر من به شما یک جان تشکر و منتداری خود را بیان میکنم، مخصوصا به سربازان احتیاطی که امروز با دعوت کمیسریات‌های حربی سری وقت حاضر شده برای حمایت مرز و بوم وطن آماده هستند. شما بسیار با اعتماد باشید که در دولت ما تنجی آرامی تأمین است. تنها به خاطر احتیاط کردن، آماده بودن، باز هم مستحکم کردن امنیت دولت، تنجی آرامی دولت، مردم تاجیکستان، مرز و بوم اجدادی خود ما باید همه وقت آماده باشیم، احتیاط کنیم، زیرک باشیم، در غفلت نمانیم. وطن دولت وطن ما، دولت ما، زادگاه ما شما،
ватани мои шумо, дар ин хоку аҷдодӣ модарони мои шумо, фарзандони мои шумо, набираву абирагони мои шумо кору фаъолияту зиндагӣ мекунанд ва марзубуми аҷдодиро кӣ бояд ҳимоя кунад? худи мо, фарзандони ин ватан. мо ба ягон давлату ба ягон миллат ягон ғарази сиёсӣ надорем. мо бар зидди ягон давлат ҷанг эълон накардаем ва карданӣ ҳам нестем. шумо натарсед, ғайюр бошед, давер бошед, дар ҳама лаҳзаҳои сахтӣ, сангинӣ, вазбинӣ дасти якдигарро гиред, кӯмак намоед ба якдигар. дар ин шабу рӯзҳое ки дар кишвари ҳамсояи мо ҷумҳурии исломии афғонистон бисёр вазъияти мураккаб аст, махсусан дар сарҳадоти бо тоҷикистон, мо аз ҳар лиҳоз бояд омода бошем. аз ҳамин лиҳоз сарбозони эҳтиётӣ дар лаҳзаҳои зарурӣ мо даъват карда барои ҳамкорӣ ва кӯмак кардан ба сарҳадбонон бояд доим мо омода бошем. мо ҳама имкониятҳоро дорем. давлат давлати соли 92 нест. ҳамаи иқтидорро дорем. ба афсарону сарбозон бори дигар таъкид мекунам ки дар ин шабу рӯзҳои бисёр ҳасос мо зирак бошем, омода бошем, ҳама тарафа омодагии ҷангӣ дар сатҳи баланд дошта бошем, сатҳи касбияти худро баланд бардорем, сатҳи касбияти сарбозонро баланд бардорем, шароити хуби хизмат ва истироҳати сарбозонро махсусан аҳамияти аввалин дараҷа додан дар кор аст. ғамхорӣ дар ҳаққи онҳо зоҳир кардан дар кор аст. ман ба шумо ҳастан мегӯям ки 24 соат дар сарҳадоти давлатӣ 24 соат ҳар як сония мижана зада таъмини амнияту давлати тоҷиконро 30 сол боз таъмин карда истодаем. ҳастан мегӯям ман ба шумо. дар ҳамаи лаҳзаҳои вазмин ва душвор донед ки роҳбари давлат, президенти шумо дар паҳлӯи шумо аст. ба шумо як ҷоҳан ташаккур ва миннатдории худро баён мекунам. ба муваффақияту хизмати баланд, поквиҷдонӣ, садоқат ба миллату давлати ватани хud содиқ бошед, ҷасур бошед, ғайюр бошед, далер бошед, ҳисси баланди миллӣ дошта бошед, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ дошта бошед. имсол барои тоҷикистон соли махсус аст. мо акнун 30 сола шудем ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол. ва бинед қушунҳои сарҳадӣ ҳоло 30 сола нашуданд аз замони таъсисёбӣ, лекин чӣ гуна фарқият аст аз рӯзи таъсисёбӣ то ба имрӯз. ва бовари комил дорам ки бо кӯмаку дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда зист шароити хизмат, таъминот бо муҳимоти ҷангӣ, техникаҳои низоми дигар боз ҳам хубтару беҳтар мегардад. аз ҳама барои мо, барои давлат саломатии шумо дар кор, хушбахтии шумо дар кор. ҳар як ҷавонмард орзу дорад. худо кунад ки ҳамаи шуморо ба ҳамун орзуи омоли некатон расонад. саломат бошед, хушбахт бошед. муваффақият шумо бошед. низом бар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои муттаҳидаи ҷумҳурии Тоҷикистон. шарaf! баъд аз суханронии сарвари давлат гузашти низомии афсарону сарбозон ва хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ доир гардид.
хизмати модар ватан то қарзи имони ман аст. ҷонисорӣ дар раҳи ӯ амри виҷдони ман аст. мисли модар дод дар оғӯши меҳраш ҷон маро, пас ҳимоят карданаш бо қимати ҷони ман аст. артиш сипари мамлакат кафили амният ва зиндагии осоиштаи мардум маҳсуб мешавад. сулҳ шоистатарин неъмати рӯи дунё буда барои ҳар як инсон мисли обу ҳаво лозим аст. мо сарбозон тамоми кӯшишу ғайратамонро барои ҳифзи ватан дариғ намедорем то истиқлолияти миллӣ таъмин бошад. модарону хоҳарон ва тифлони ояндасози ватанамон орому осода бошанду дар ватани азизамон сулҳу ваҳдат доимо ҳукмфармо бошад. хизмат барои ҳамаи ҷавонон мактаби ҷасорату мардонагӣ ба шумор меравад. пас бояд ки ҳар ҷавон аз ин мактаб гузарад ва ифтихори миллиро дар замири дили худ зинда нигоҳ бидорад. хизмат дар сафи қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бароям шарафу ифтихори баланд, мактаби диловари мардиву бузурги ҷасоратист. ман марзбонам, ман девори сангину сипари боэътимоди марзи кишварам. ман марзбонам, ман ҳомии сулҳу ваҳдат, ҳомии оромиву осудагии кишвар, ҳомии хушбахтиҳои мардум, ҳомии баҳору наврӯзи ватан. бо ташаббуси Пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо ҷавонон ҳама шароитҳоро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайё намудааст. дар ҷавоб ба ҳама ин ғамхориҳои Пешвои миллатро бояд мо қадрдонӣ кунем. мо ҷавонон имрӯз бояд сарҳади давлатии худамонро ҳимоя кунем ва агар мо сарҳади давлатии худамонро ҳимоя накунем, пас сарҳади моро ки ҳимоя менамояд? мо бояд ҳамчун сарҳадамонро ба мисли падару модар дӯст бидорем. ба ҷавонон ва ҳамсолони худам гуфтаниам ки омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат кунам. вазифаи мо сарҳадбонон ҳифзи ҳар як аҷаби хоки сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. мо ҳамеша шабу нарӯз хизмати сарҳадиро ба тарзи нарятҳои сарҳадӣ пеш мебарем. сарҳадро шабу нарӯз муҳофизат намуда ҳеҷ вақт холӣ намегузорем. сарҳади мо устувор аст. мо сиёсати пешгирифтаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда ваъда медиҳем ки 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо интизоми баланд сарбаландона истиқбол мегирем. мақсаду мароми сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин сулҳу субот, созандагӣ, осоиши рӯзгори мардуми Тоҷикистон ва минтақа мебошад. мо аскарон марзубуми аҷдодиро мудофиа карда намегузорем ки амнияти кишвари мо ва ҳатто оромӣ дар хонадони ҳамсоя кишвари мо халал ёбад. ман марзбонам, ҳифзи кишвар қарзи виҷдони ман аст. меҳри поки ин ватан андар дилу ҷони ман аст. ман ифтихор дорам аз тоҷик будану аз соҳибватан буданам. ҳимояи марзҳо нангу номус ва шарафи ифтихори ҳар як ҷавонмарди тоҷик мебошад. мо кӯшиш мекунем ки осудаи модарон, خوابی شیرین تیفلان، راحتی پیران هیچگاه خلل نیابد. یک نفس امکان من به تاجیکستان نیست، در تن من جان من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان نبض من، خارش بهار سبز من، ابر من باران من به تاجیکستان نیست. شرایط خدمت به نهایت خوب است برای ما، برای سربازان، برای افسران، همه چیزها مهیااند. ما مینداری بیان میکنیم با اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امامالî رحمان. رسالت جوانمرد حمایه عزیزان و نزدیکان، آباد و بنیاد کردن خانه و در می باشد. اگر امنیت کشور و دولت نباشد این رسالت را اجرا کردن نمی شود. برای همین هم امنیت کشور از جمله تنجی در مرزها وظیفه اولین درجه ما خدمتچیان حربی می باشد. وطن وطن وطن، در این جهان یگانه مهربانی من تویی. چی جای این سخن که خود جهانی من تویی. جوان شده از عشق تو وجودی من، بود پور زینامی تو سرودی من، نوری من، زوری من، ذوقی من تویی. وطن وطن وطن.
идомаи ахбор. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳои таъсисдиҳанда ва аъзои фаъоли созмони ҳамкории Шанхай мебошад. Инак дар доираи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай дар соли 2021 пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъсиси механизми нави ҳамкорӣ дар соҳаи саноат дар заминаи созмони ҳамкории Шанхай чун ташаббуси навбатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пазироӣ ва қабул гардид. Дар ин замина дар вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин ҷаласаи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай тариқи видеоконференсия баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф. соли 2021 раёсат дар созмони ҳамкории Шанхай ба Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор аст. Дар ин замина дар Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд ташкил ва гузарондани давраи раёсат нақшаи чорабиниҳои ҳадафнок тарҳрезӣ гардида тамоми тадбирҳо бо пешоҳангиҳо дар баррасии ин ё он масоил баргузор мегарданд. Фазои ҳусни тафоҳум, ҳамраҳӣ ва мавқеъгирии созанда бо дар назардошти пешоҳангиҳо ва мавқеи устувору нақши фаъол дар заминаи созмони ҳамкории Шанхай пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъсиси механизми нави ҳамкорӣ дар соҳаи саноат дар доираи ин созмони бонуфузи минтақавӣ чун ташаббуси навбатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пазироӣ шуда. Нахустин ҷаласаи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай тариқи видеоконференсия баргузор гардид. Тамоси нахустини вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ки тариқи видеоконференсия ташкил шуд дар фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай таҷриба ва ниҳоди нав аст. Дар нахустин ҷаласаи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ки таҳти раисии вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Шерали Кабир доир гардид, роҳбарони вазороти идораҳои соҳаи саноати кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай аз ҷумла Аргун Гёл, котиб ва намояндаи махсуси вазорати саноати вазнини Ҷумҳурии Ҳиндустон, Динара Шиглова, муовини вазири саноат ва рушди инфраструктураи Ҷумҳурии Қазоқистон, Ван Цзянпин, муовини вазири саноат ва иттилоотикунонии Ҷумҳурии Мардумии Чин, Бакит Дегенбаев, муовини вазири энергетика ва саноати Ҷумҳурии Қирғизистон, Бухтияр Маҳдум Хусро, вазири Федералии саноат ва истеҳсолоти Ҷумҳурии Исломии Покистон, Денис Мантуров, вазири саноат ва савдои Федератсияи Россия, Бобур Абдиназаров, муовини вазири рушди иқтисод ва коҳиш додани сатҳи бекории Ҷумҳурии Ӯзбекистон, инчунин бо даъвати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кори ҷаласаи аввалин вазири саноат ва савдои Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Нисор Аҳмад Файзӣ Гурёнӣ ва муовини котиби генералии созмони ҳамкории Шанхай Ҷонон Шералӣ иштирок намуданд. Дар ҷараёни ҷаласаи нахустини вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай муҳимтарин масоили рушд, андешидани тадбирҳои саривақтӣ барои пешгирии таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёту вазъи саноат дар кишварҳои минтақа ҳамзамон бо дурнамои рушди иқтидорҳо ва имкониятҳои саноатии кишварҳои аъзои созмон муаррифӣ шуда. Таъсиси механизми нави ҳамкорӣ дар соҳаи саноат дар заминаи созмони ҳамкории Шанхай ки бевосита ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, муфид, саривақтӣ ва самаранок арзёбӣ карда шуд. Дар ин замина барои ҳамкориҳои оянда таҳкими риштаҳои истеҳсолот байни кишварҳо, бароҳмондани ҳамкориҳои иттилоотӣ дар соҳаи саноат, рушду таҳкими сиёсати саноати сабз, саноати дорусозӣ, ташаккул ва инкишофи зеҳни сунъӣ дар соҳаи саноат, мутобиқсозии меъёрҳои стандартии истеҳсолот, ташкили шӯрои соҳибкорон дар заминаи ҷаласаи вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва ҷалби ташкилотҳои байналмилалии сармоягузорӣ барои рушди лоиҳаҳо дар соҳаи истеҳсолот пешниҳод гардидаанд. Дар ҳошияи нахустин ҷаласаи видеоконференсияи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ҳамзамон иқтидор ва имконоти саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардида. Таъкид шуд ки агар дар соли 2020 суръати афзоиши рушди соҳаи саноат дар кишвар бо дар назардошти таъсири омилҳои буҳронӣ 109.7%-ро ташкил дода бошад, ин нишондиҳанда танҳо дар 6 моҳи соли 2021 ба 123.4% баробар гардидааст. Чунин дастовард самараи пешгӯии оянда ва таъмини рушди босубот дар иқтисоди миллӣ, нахуст натиҷаи заҳмат ва пешбинии таҳдидҳои эҳтимолии буҳрони иқтисодӣ аз ҷумла тарҳрезиву таҳияи стратегияи мукаммали иқтисодӣ баҳогузорӣ карда шуд. Дар нахустин ҷаласаи видеоконференсияи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дар давраи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин созмон ки дар соли 2021 бо шиори 20 соли созмони ҳамкории Шанхай ҳамкорӣ ба хотири субот ва шукуфоӣ тарҳрезӣ шудааст, бори дигар бо такя ба пешоҳангии Тоҷикистон
дар ҳалли масъалаҳои умдаи минтақавӣ ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷонибдории тамоми иштирокчиён пазируфта шуд. ҳамин тариқ дар баробари таъсиси шӯрои вазирони саноат, ташкили шӯрои вазирони энергетика ва таҳияи нақшаи амал барои рафъи оқибатҳои COVID-19 бо ҳамовозӣ ҷонибдорӣ карда шуд. иштирокчиёни нахустин ҷаласаи вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай аз рӯи услуби видеоконференс дар баробари масоили ҳамкорӣ дар соҳаи саноат, таъсиси бонки лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар ин самт ва гузарондани намоишгоҳҳои муаррификунандаи иқтидорҳои соҳаи саноати кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхайро бо ҳамовозӣ ҷонибдорӣ карданд. дар интиҳои ҷаласаи мустақими видеоии вазирони саноати давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай санади тавофуқоти ҷаласа тасдиқ гардида, ҷонибҳои иштирокчӣ барои доимӣ гузарондани ҷаласаҳо дар оянда ҳамоҳангии худро иброз намуданд. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Айдини Карим, Ахбор. идомаи ахбор. сокинони ноҳияи Хӯросон иқдомҳои бунёдкориву ободониро вусъат бахшида нақша доранд ки ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоянд. то имрӯз як қатор иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ идома дорад. гузориши Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир. майдони парчами миллӣ ва нишони давлатӣ дар ноҳияи Хӯросон дар зарфи як соли охир ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шуд. ба истиқболи санаҳои фархунда дар ноҳияи Хӯросон сохтмони наздик ба 300 иншоотро ба нақша гирифта буданд. то ин давра аксар бинови иншоот сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. дар ҳамин замина муассисаҳои бахши маорифу тандурустӣ қомат афрохта шароити таҳсилот ва муолиҷаи сокинон аз пештара дида беҳтар гардонида шуд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар 3 муассисаи таълимии сохтмони 10 синфхонаи иловагӣ дар ҳар як муассиса аллакай корҳояш ба анҷом расонида шуданд. имрӯз пагоҳ сохтмон оғоз мегардад. дар баъзе муассисаҳои таълимӣ айсои соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони 6 синфхона, 4 синфхона, 3 синфхона ба хотире ки дар оянда мушкилоти норасоии ҷойҳои нишаст ҳалли худро ёбад, бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Хӯросон сохтмони синфхонаҳо аллакай оғоз гардида дар арафаи анҷомёбӣ мебошанд. ҳамин гуна раванди иқдомҳои созандагӣ дар ҳудуди ҷамъиятҳои деҳот низ ба мушоҳида расид. таҷдиду навсозӣ гардидани роҳи байналмилалии душанбеи бохтар ки дар ҳудуди ноҳияи Хӯросон масофаи зиёд дорад, тақозо менамояд ки сокинони ҳар ду ҷониби шоҳроҳ инфраструктури манзили зист ва дӯкону мағозаҳои сарироҳиро мутобиқ ба талаботи ҷавобгӯи рӯз гардонанд. дар ҳамин замина сокинони ҷамъиятҳои деҳотӣ ба номи Ҳилолӣ ва Садриддин Айнӣ масъулияти хос зоҳир карда тарҳу намои биноҳои истиқоматӣ ва марказҳои тиҷоратии сарироҳиро ба куллан тағйир медиҳанд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки рӯзҳои ба шумор мондааст, барои ободию сарзабз хӯрангардонии деҳа ҳамаи мардум ба корҳои ободонӣ ба кӯчаву маҳалҳо баромада дар бунёд кардани ду ними шоҳроҳе ки ба ноҳияи Хӯросон мегузарад байни шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе корҳои ободонӣ рафта истодааст. бинандаҳои азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. Тансияту хонобод бошед.